Kwenzakalani ukuthi umuntu athi ehambe etshelwa kuthiwa wazalwe mbethe unenhlahla impilo yakhe fanele ngabe ihamba kahle kukhula abantu abakubonayo kuwe kodwa uyahlupheka kodwa izinto zakhe azihambi kahle akasebenzi yabo. So ngithi mina impilo ijulile, impilo idinga ukujuleka. Yes, kungenzeka ukuthi wena uyibone ngathi impilo inzima kodwa impilo isuke ilula uma uzosebenzisa lokho. Usebenzise lokho. uNkulunkulu wenza kahle wacasha ngoba ukhona ngokwamoya ngokwenyama simboni ngoba wakupha lokho ukuthi usebenzise ingqondo. Hamba uyocinga uyothola abantu aba-right, abantu aba-relevant abazokutshela ukuthi yini okumele uyenze noma uyilungise noma uqale ulungise yona kuze kube right empilweni yakho.